Kasheko bogogo ke di tshwaretse di-combo tse sebetsang ka matla bogogo le bontatemogolo. Kasheko re na le Holy Ash ya rona bogogo. Holy Ash ha o tlo reka Holy Ash ko shopong bogogo o itshele maybe containing ya o empty na ke na container ke re bogogo, and then we mix le lemon bogogo. Combo e gogo bogogo le bomkhulu e sebetsa ha ona le like ma unamaqhubu ebusweni like uthola ukuthi une rush engapheli ngicela ukuphunguza ngathi overdosile ilemon yami encane. Ma unamaqhubu ebusweni or uneyilonda zesichitho uthola ukuthi usebenzisa ama-chemical mara awasebenzi baloku bathi eclinic une-eczema but into zakhona zikusizi bogogo, usebenzisa ilemon ne-Holy Ash bogogo, uzimixe kwi-container empty bogogo, uzigcobise bogogo, uzigcobise njenge-calamine ebusweni bogogo, zizocosha like zisusa amaqhubu di-paste asichitho amaqhubu esichitho bogogo. Ha ona le sefahlego se hlahileng di-paste sa feleng tse tswang bolwadi bogogo le bo mmeleng wa e nka Holy Ash le lemon bogogo o e sebedise bogogo le bontatemogolo, o e tlotse ha o fetsa o tlhapa bogogo le bontatemogolo, o e sebedise. O tla re ha o fetsa o tla re before o tlhapa sefahlego bogogo na bomkhulu o tla nka metsi wa hao a nang le lemon a leng low warm o a tshele lemon o tlhape ka lemon eo o sa tshasa sepa, and then bo emela sefahlego se be dry o bo tlotsa bo mixa Holy Ash ha o le lemon bo di tshasa ko sefahlehong bogogo na bomkhulu di tlo thusa ka matla bogogo, di tlo tshisa di-paste tsa hao, di tlo tshisa everything. Ha o e tlotse e tlo ba nkare calamine bogogo, e tlo ba nkare calamine e tlo oma e be tshwana le calamine, e thusa haholo ka skin, e thusa haholo ho tebela di-paste tsa sentsweng ke batho ama-paste amaqhubu ahamba aphakamiswa abantu phezu kwempilo yakho bogogo. Uthola ukuthi umuntu oshawe ngesichitho seyilonda, isichitho samaqhubu aphuma ubuladu, izokusiza lento bogogo. Thokozani bogogo nabomkhulu. Bese bogogo siza ngapha lena impukane oil bogogo uzoyimixa ne-lotion yakho oyisebenzisayo, mina ke ngisebenzisa iVaseline, uyimixe nayo bogogo uyihlanganise bogogo nabomkhulu, uyihlanganise. Le combo lena isebenza ngamandla nayo bogogo nabomkhulu. Le combo lena ke bogogo isebenza bogogo nabomkhulu ukuyenza ukuthi uthandeke ebantwini bogogo, ubonakale, imali ikuthande, emsebenzini uthandeke bogogo. Lento lena bogogo is temporal, something that you can use temporal if unenkinga, umuntu ohamba imali ifike kuwe ingahlali, umuntu ohlala into zakho zingahlangani, izokusiza kakhulu bogogo. Uzoyisebenzisa everyday mawuqeda ukugeza uyenze nje i-permanent into yakho yokugcobisa, uyimixe if ne-Dawn, if none, whatever that you're using, just put impukane oil, it will work wonders for you bogogo nabomkhulu. Le combo le isebenza ngamandla bogogo nabomkhulu. Ngiyabonga, manama question ningawashiya ku comment section. Thokozani bogogo ndawo.